namukela kambe ka Master Xitsonga a na list Chian of course nomthetho kale kokon Chauke leyi nga ta hi khilinga of course na Benny Mayengani the president and also Osungome Mr. Post yo so ka sungula of course ti 23 ta March mina fona hlamalo ku fana nghena ka page ra yona kokon Chauke yi fika yi tsala post yi fika yi tsala a post as you can see wa swona hi vhete hi swona swinepe swa Benny Mayengani Mr. Post hi vhete hi swona ku na ku endleka something here so fika hi vona fika yi tsala ku Dr. Kokon Chauke ku ta va munhu wo sungula jikelele misava hinkwayo ku hlanganisa Benny Mayengani na Mr. Post leswi ematimu swi beliwa mandla leswi hi nga fika yi tsala swona okay so loko mhaka lomu mi kha mi yi tsundzuka kahle guys a hi ro sungula yi tsala hi swona mi nga ma hleketa na hi ti 26 ta October vhele a yi ma kombisini marito lama ende ku hi post leyi a yi tlhela yi kombisa kahle se yi va rhambini na mhaka leyi video ya ha ri kona ka channel la but however ne loko hi tlhela ka that post vhele ku vhele a yi kombisini ku hayi yi va rhambini and nkoka wu kombisa ku va na problem a va pfumeleni and stuff like that loko fika hi nghena ka ti-comments laha during that time a hi fike hi vona i DJ ya Benny Mayengani mu tiva hlavo a kandi wa tshama kha famba na Benny Mayengani a fika tsala marito lama fika kombisa ku yena va ka Mthondolovhana a hi swi tivi sweswo kokwana Chauke sorry mi nge swi koti ya Mayengani a yi heli inkomu hi leswi a fika tsala swona munhu loyi a nga close na Benny Mayengani ku hi minkarhi liya however still ne ku ve na problem mi nga ma hleketa ku ve na problem swi kombi na ku maybe sweswo kha swi tiphona ti-post ta maybe kokwana Chauke a yi kha yi ti tsala swi nga n'wi tsakisanga Benny Mayengani because a hi vi hi n'wi vona a hi cinca xiteji a ni ngo hi vekela nyana just for reference sake mi nga ma hleketa vhele a ri ku performeni loko a kha performa yi fika yi nghena as you can see yi nghena then a yi ri kwala sayitini vhele and then risima ra ha ri ku chayeni ra ha ri xikarhi so as a head mi fika ri tsema risimu leri video yi kona ka channel a hi swi provheteni swo tala a ra ha ri xikarhi even then a ri tsema even then a yi byela ku hi cancel ne a hi tlherise nyana ka that section mi fika mi swi twa ku a ra ha ri xikarhi risimu leri ra Magic okay hayi a yi cinciwe xiprofessional ku la ntiyiso ni nga vula ku I was also impressed leswi hi nga cinciwa swona a swi nga ri that rude hence vanhu vo tala va nga twisisanga no a ku endleke yini minkarhi yaliya then va yi cancel yi chika then a kombetela munhu loyi a ri in charge kwalaho hi to stage manager or security ku hey pfula matihlo kwalaho pfula matihlo va kombetela laha a dzingisa na nhloko mi swi voni na ku pfula matihlo and stuff like that ma yi vona mhaka leyi so loko hi khe hi cheka sweswo ya continue na marito ya yona ku kombisa ku yi la ku va hlanganisa vhele ku va hlanganisa vhele yi vulavula hi le ka club leya yona leyi so hoke hi nga tivi ku swi ta endla na Benny Mayengani no Osungome Mr. Boss va ta swi kota ku performa ndhawu yin'we na hi ku vhele leswaku in this case ku ta ku tirhe mali swi kombi na ku intention yi nga va tsakela ku va yi kha yi humesa mali yo tala swinene so we shall see guys we shall see ku swi ta endla na hi ku vhele laha swi kombi na ku ta kha ku tirha power ya mali tanihi sweswi yi nga ku trendeni ku yi na timali muni and stuff like that va na mhaka leyi so hi ta hi kha hi voni hi swona hi ta hi kha hi voni hi swona ku ta kha swi fambisa ku yini yeah so Master T i rini wena mina I don't believe yi nga swi endla swilo sweswo the only way yi nga swi endlaku hi ku vona ka mina hi loko yo va yi va deceive-ini sort of va kha va nga swi tivi ku va performa ndhawu yin'we yes kwalaho mi kuma ku maybe a wu nga na postara yes swo fana sweswiya but ku va va kha va swi tiva
ku hi sayiti ra mina it's impossible ku ndlela yo swi kota hi yaliya ntsena ende loko u swi ndlisa leswi swa ku kota ku ri betrayal swi ta kota ku mungameli va nga hetelela va nga ha tirhisananga again and stuff like that ma yona mhaka leyiwa so ya ku va va hlanganisa mina I don't believe yi nga swi endla sweswo hambi mali yo lava ku humesa mali muni xi nge pfumeli murhangaphala Benny Mayengani ku phefomula u nga na Mr Post and I don't think so mara hi leswo guys loko ku ri amukela ndzi ka banda kombela mi teka subscribe vo va swi kota ku jola ni swindhalana hi miyela murhi bova ye loko yo phazama yi jolanyana na vasesi va 67 years u ta swi twa bava swivulavulelo swa kona a hi humuli ni ku